U knjizi mini eseja pod naslovom Misliti sebe, naša poznata pesnikinja Radmila Lazić odabrala je sopstvene crtice, razmišljanja i zapažanja na nekoliko ključnih tema. Veći deo ove eruditske knjige, oslonjen između ostalog i na dijalog sa tradicijom u pesništvu, ali i u teoriji književnosti i filozofiji, posvećen je razmišljanjima o poeziji i posebno liku pesnika. Nadovezuju se komentari podstaknuti pročitanim ili doživljenim faktima, da bi poslednji deo bio posvećen poziciji žena u književnosti. Čini mi se da je bilo zaista potrebno mnogo vremena, mnogo truda, mnogo razmišljanja da ovakva knjiga nastane. Kako je nastajala ova knjiga i koliko dugo je nastajala? Dugo. Ja sam napravila u stvari izbor iz onoga što radim decenijama, a počela sam da pišem negde uporedo čak 74. godine kad sam objavila prvu knjigu. Pa imajući u vidu neke slične knjige, sad da ne budem pretenciozna, ali recimo Bartova knjiga Roland Barthes o Rolanu Barthu ili Baudrillardov Cool Memories i pre svega filozofske knjige Sioranove i Ničeove sa tim fragmentima. Kako je nastao ovaj naslov? Antički Grci su svojevremeno imali te lične beležnice u kojima su zapisivali svoje misli ili citate iz knjiga koje su čitali ili objašnjavali nekakve pojave i tako. I ispitujući to, Michel Foucault je napisao knjigu Tehnologije sopstva, naravno govoreći filozofski i teoretski, ali mu je svakako taj jedan moment bio inicijalan da napiše, kao što je meni bila ta njegova, da kažem, rasprava teorijska bila inicijalna, da ja mogu od tog mojih ličnih zabeležaka napraviti knjigu. Najveći deo knjige je posvećen upravo poeziji, razmišljanjima o poeziji. Šta je za tebe poezija? To osnovno što sam ja htela kad je poezija u pitanju je da insistiram na toj povezanosti između pevanja i mišljenja. Znači, taj jedan odnos, pa rekla bih možda sa podcenjivanjem prema pesnicima kao ljudima kojima eventualno Bog govori šta će da pišu, ali ne shvata se da je poezija, kako kaže Heidegger, da su i poezija i filozofija u stvari izdanci pesništva. Pre svega imam, čini mi se, neki utopistički odnos prema poeziji, a opet, s druge strane, stalno to pokušavam da razgradim i da svedem, da pravim tu subverziju u odnosu na konvencije. Ali poezija bi mogla biti i vizija. Poslednji deo knjige je posvećen ženskoj književnosti, odnosno književnosti koju pišu žene. Poznata si po tome da si bila jedna od urednica Profemine, da si prva priredila antologiju ženskog pesništva, ženske poezije, Mačke ne idu u raj. Šta se promenilo i koliko se promenilo na tom planu od tih vremena kada je počinjala borba za žensko pismo i za bolji status žena u književnosti? Mislim da se drugčije gleda na žensku književnost, ali trebalo 15-20 godina. Na stranu to što se drugčije upotrebljavaju i pogrešno termin žensko pismo i tako dalje. Mislim, i to treba da progutamo. Ali se sigurno drugčije gleda i mnogo ima autorki i pesnikinja i proznih spisateljica koje su za ovih 15 godina na neki način i u žiži javnosti. Naravno, ne mislim na ove spisateljice trivijalne književnosti, nego na ozbiljne književnice. Tako da mislim da ima. Niko neće reći sad zasluge su Profemine, ali mislim da je odigrala Profemina veliku ulogu. Šteta što neredovno izlazi, ali mislim tu misiju da je odradila.